Nchumo warigereria maseneta we kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Okongo Omogeni niko bona sangano mu waziri mukuru Dr. Fred Matiang'i ase kanisa ya Tonga igotoka ase ward ya Nyamaiya ense mu bunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira ka kwa na chinga kecho Okongo niga asabirega sakukyo mugusi kone kyabunango chabaramo kumubwate sia Matiang'i ase ganga yae yokoriga hekergo kyobora ibwense Omogeni niko bono hamochire mu ibwense ase ogotabeka emirobero yokubwatia amachiko kurwa ase ebigambero ande mona soko ne kyabuna homo seneta oyo kabiro mo seneta omochore Gloria Oruoba kurani gwara ase bunge ya Senate mega yekigambiro ko tuguterare okurusiwa kwaye okuyatabirire go kwarenge mamenjane lichiko masabe joma de mwagero do mo seneta ro monta moremu enjire do tar na Fred Matiang'i abanga mate mabale bataka gotogosa nabona ndaito muswati oyo Oruoba atere nasike oje motua rero ne kanisa tuli omuswati yakurusiwa bisi yo seneta ese ngenje karo Dr. Fred Matiang'i ale kocha atalete baka airport akasaruterira mu mwana mindo mbia mona nyasago inka ese ngekyo William Ruto omuseri kurugo chu kubese yundi atawokorero negara ko maseri uyu no mwana moke nariko nyora nyorira ka mwana igaka ke igakunya kubwata igakunya kugura mabere Ruto omuseri linga mwana itanyoro no ina mabere moga sabero mwana igwanza akina buya naende bono mwana oyo chire koti ekoti yarigereire ekoti atari gukora amahana siasa yarure okonacha yatabiri mu mwana oyo kasa uchibukaribisha Fred gochaka ode yo yairero baka William bado tatageti omwana oyo airane mimi kama sina kanzo nataka nikuuliza kwa sababu nimeongea na watu wangu wenye mimi nawakilisha kule Senate na ni Wakristo na wanaheshimu sheria. Wewe wakati ulikuwa unatembea na Mheshimiwa Mwaura alifukuzwa bungeni, lakini wakati koti ilitoa amri ikasema arudi, Senate ilimkubalia na akarudi. Lakini huyu dada yetu kwa sababu anatoka jamii ya Omogusi ambaye imesimamisha kiongozi yao Dr. Matiang'i anasimama president, unataka kuturumisha sisi. Na mimi nakwambia nitakuja kule Senate na wananchi wangu wamekubali wako na mimi kwamba nikuja nikuambie uheshimu mahakama, huyu Mheshimiwa Oruoba arudishwe akae kule Senate. Mnakubali?